Halo teman-teman, kali ini kita akan berburu mainan lagi. Oke teman-teman, kita akan berburu mainan di bawah pohon singkong. Oke teman-teman, langsung aja siskus. Wow, ada ondel-ondel. Wow, ini ada kepala ondel-ondel teman-teman. Kita amankan. Satu. Ada topeng ondel-ondel India, kita amankan. Dua. Kita ke arah sebelah kanan. Wow, ada raja ondel-ondel. Wow, di sini ada raja ondel-ondel. Ini raja ondel-ondel. Kita tanya dulu nih sama raja ondel-ondel, di mana teman-teman ondel-ondel? Ada di mana dia? Di mana temannya bersembunyi? Oh, ada bang. Ada di bawah pohon. Setiap bawah pohon pasti ada tuh anak buah saya. Oke, langsung aja kita amankan raja ondel-ondel. Ciu. Wow, benar teman-teman. Ini dia. Kita amankan nih di bawah pohon singkong. Kita amankan. Ini ondel-ondel botak ada di bawah singkong, kita amankan. Wow, lihat di bawah pohon kunyit, ondel-ondel sendirian sedang bertiduran di bawah pohon kunyit, kita amankan. Kita lihat lagi di sebelah sini. Wow, di bawah pohon singkong sendirian, kita amankan. Ondel-ondel sedang tidur di bawah pohon singkong, kita amankan. Ada lagi di bawah pohon singkong. Wow, kita amankan. Mau lari kemana? Kita amankan. Ondel-ondel abang none di bawah pohon singkong, kita amankan. Wow, ondel-ondel bersenyum manis, kita amankan. Kita lihat di bawah pohon sini. Wow, ada ondel-ondel bermata besar, kita amankan. Ada apa lagi nih? Wow, ada ondel-ondel pocong. Wow, ondel-ondel pocong, kita amankan. Satu lagi. Oke, kita amankan. Kita angkat. Kita mendapatkan apa aja hari ini nih? Kita sudah menemukan banyak ondel-ondel. Satu, topeng ondel-ondel. Topeng ondel-ondel lagi. Raja ondel-ondel. Ondel-ondel. Ondel-ondel bersenyum manis. Ondel-ondel lagi. Anak ondel-ondel. Ondel-ondel pocong, ondel-ondel abang none, ondel-ondel solawatan, ondel-ondel solawatan, ondel-ondel botak. Oh, satu lagi ondel-ondel. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.